Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur tampaki jila sing Imphal East, Imphal West, Thawal amasung Bisnupurda ngasi ayuk pung mangadagi numidang wairam pung taruk phauba curfew komthokli. Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi nipan suba India Water Week lisingani kunmari New Delhi ki Bharat Mandapamda hodoklagani. Amasung China ki Hulunbur de zathariba Asian Champions Trophy lisingani kunmari ki final da ngasi Bharat ka yumbu China ga thingnarakani. Manipur tampaki jila sing Imphal East, Imphal West, Thawal amasung Bisnupurda ngasi ayuk pung mangadagi numidang wairam pung taruk phauba curfew komthokli. Masigi matangda jila sing asigi district magistrate chingna chirol sing thokre. Matam khara mahiloisang sing suti tharuraba matungda ngasidagi amuk hanna mahiloisang sing hangduna mahitam bahuragani. Raja ki Education S ki director L Nandakumar na thokpa chirol amada hai. Raja sida leiriba sarkar ki school sing private school sing amadi central school sing ngasidagi mahusagum hangduna class taw bahuragani. Masigi damak mari leinaba ZEO singda darkar leba thabak sing paikhatnaba kangan khre. Amaromda Higher and Technical Education ki Joint Secretary Laisram Dolly Devi na thokpa cherol amada hai. Sarkar ki institution sing aided college sing amsung private college kudingmak ngasidagi mahusagum hang bahuragani. Manipur Sarkar na mobile data service da ating bathamlamba adu ngarang dagi lokthokre. Raja ki Home Commissioner N Ashok Kumar na thokpa cherol amada hai. Raja sigi santi raksa ki phibam phajilaktabadagi tha sigi taragi nungthil pung ahumdagi tampaki jila ahum Imphal East, Imphal West amasung Thawal da numit mangani ki oina internet service thingjin kibani. Tha sigi tara manga da thokiba hukum amada makhatana tha sigi kungi nungthil pung ahum phauba internet service ki athingba thamki. Adumainamak santi raksa ki phibam khara phagalakpadagi tha sigi tara ni thoidagi condition khara da broadband da thamlamba athingba sing lokthokhi. Makhatana yengsinbada santi raksa ki phibam kharaga hena phagalakpadagi lease line VSAT broadband amasung VPN servicing yauna mobile data internet service thingjilamba do ngarang nungthil dagi lokthokre. Paugi marak thatna atenba break ama. Miam Gidamak Babina Hospital na tongan by specialty kunda OPD haujare top specialist kuntra marigi expert consultation galoina na adong gi hakshil gidamak waningai leitre schedule amadi ahenba information gidamak 6909390666 natraga toll free number 180034533811 da call tawbirau latest update gidamak www.babinahospital.com amadi social media da follow tawbiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini. Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi nipan suba India Water Week lisingani kunmari hodoklagani. New Delhi ki Bharat Mandapamda ngasi dagi hoduna pangthokadawriba India Water Week thorumasi thasigi kun phauba sathagani. Tharumasida lebak nipugi mihut chanirom yauna punna delegate lising mari romna saruk yakani. Tharumasigi manung channa isau thorokpa matamda thengnagadaba amadi paikhatkadaba thabak thoram sing thaknaba ising yauna isinga mari leinana lokhatpa yaba chekshil thorang singi matangda tongan ba session sing pangthokani. Haudopaki thoramda Kendragi Jal Shakti Mantri CR Patil amasung Jal Shakti ki Raja Mantri Rajbhushan Chaudhary saruk yakani. Pradhanmantri Narendra Modi na Ahmedabad da tongan ba sakoi thorang ki project kharagina sangakre kharagina jatra hunkre. Sri Modi na ngarang Gandhinagar gi sector 1 metro station dagi ani suba tangkak ki oina Ahmedabad metro lamthaki. Masina Ahmedabad dagi Gandhinagar amadi GIFT sahar ga samna halagani tungda Pradhanmantri na Ahmedabad ki GMDC ground da lupa koti lising pan longi tongan ba project kharagina sangaki aduga kharagina jatra hunki. Sri Modi na PMAY scheme ki makhada yum sanabagi damak ahanba installment ki senpham sing thadoki. Mari suba RE Invest Global Renewable Energy ki mifam Pradhanmantri na hodoki. Tungda Pradhanmantri na Gandhinagar ki Mahatma Mandir da PM Suryaghar Mo Bijli Yojana hodoki. PM Suryaghar Mo Bijli Yojana na lebak asigi yumthong khudingmakda mai puthoknaba pandam thamli.
स्वच्छता ई सेवा अभियान लिसिंग अनि कुनमरी ngasi हौरगनी अमसुंग मथंग थागी अनि फाउब चथगनी कुमसी सही की थीम दी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता हाइबसिनी खोंजंग असिगी मनुंग लम कोइबसिंग कोइरकफम कैथेल अमदी बिल्डिंग सिंग पात तुरेल जू सेंचुरी अमसुंग मियामगी टॉयलेट न सिंगबा टोंगान टोंगान मफम सिंग लूना न थमनबा पाकसना थबक पाइखटकनी नेवल कमांडर सिंगी अनिसुबा एडिशन की मिफम ngasi न्यू दिल्ली दा हौरगनी सही अनि की ओइना पांगथोकपा मिफम असिदा नेवल कमांडर सिंगी मरकता ऑफिशियल अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू सिंग यावना लम कयागी मतंगदा पुन्ना खननैनगनी ngaksil मंत्रालय हाई नुमित मरी निचुमना चथगदबा मिफम असि ngasi चीफ ऑफ नेवल स्टाफ न हुदोकनी ngasi अहुब नुमित भारत नेवी ना हौखिबा था तरुक असिदा पांगथोखिबा थबक थौरम सिंग हन्ना यंगसिंगबग लोइनाना लेबाग असिगी इसिंगी लमंगाक सेनबदा नौनो पाइखटगदबा थबक थौरम सिंगी मतंगदसु खनगनी जम्मू कश्मीर विधानसभा की अहम टंका की मिखल की वोट हयेंग थादनरगनी टंका असिदा जिला 8 की विधानसभा केंद्र कुनमरी दा हयेंग वोट थादनगनी वोट थादनगदौरिबा जिला सिंग अदुरी दोदा किश्तवाड़ रामबन अनंतनाग पुलवामा कुलगाम अमसिंग शोपियाननी अनिसुबा टंका की बोना था जिगी कुनमंगादा अदुगा अहुमसुबा टंका की मथंग थागी अमदा वोट थादनगनी वोट मसिंग मथंग थागी निपानदा थीगनी जम्मू कश्मीर जनरल सेट 73 शेड्यूल कास्ट की 3 शेड्यूल ट्राइब की 9 यावना पुन्ना विधानसभा केंद्र 30 ले तंकक अमतदा मिखल की वोट थादनगदौरिबा हरियाणा दसो वोट खोंबगी थबक कनखलकले सीट 40 लेबा राज्य विधानसभा की मिखल की वोट मथंग थागी 5 थादनगनी केंद्र की कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज मंत्री पीयूष गोयल ना ngarang न्यू दिल्ली दा भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस रजिस्ट्री भास्कर हौदोखरे भास्कर असी एंटरप्रेन्योरशिप की मरु ओइबा स्टेक होल्डर सिंगी मरक्ता अमगा अमगा पाउ फौदोकनदुना मखोइगी थाक वांखटनबगी पांदमदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओइना पुथोकपनी थौरमदुदा वांगांगबदा श्री गोयल हाई स्टार्टअप इकोसिस्टम दा भारत असी मालेम की हब अमा ओहेनबगी दमा एंटरप्रेन्योर सिंग अमसुंग अटै स्टेक होल्डर सिंगना अंगम थौदांग यादुना कन्न होनगदबनी मांगना हाई भास्कर असीना एंटरप्रेन्योर सिंगी मरक्ता अमगा अमगा चांगदमनबा हेंगटहनगनी चाइना की हुलुनबुर चथरिबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी लिसिंग अनि कुनमरी की फाइनल दा भारत का युम्बु चाइना का ngasi थेंगनरगनी फाइनल मैच असी भारत की मतमदा नुंगथिल पुंग 3 दगी होगनी चैंपियनशिप असिगी ngarang सानकिबा नि सुबा सेमी फाइनल मैच दा भारतना साउथ कोरिया बु पंजल मरी अमदा माइथिबा पीदुना फाइनल चंगदखिबनी भारत की पंजल मरी अदुगी मनुंगदा हरमनप्रीत सिंगना पंजल अनि अदुगा उदम सिंह अमसुंग जर्मनप्रीत सिंगना पंजल अममम चनखी चैंपियनशिप असिगी अहनबा सेमी फाइनल दा चाइना ना पाकिस्तान बु पंजल अनि सिनोदा माइथिबा पीरमखी मयाई थंब यूरोप की चेक रिपब्लिक पोलैंड अमदी ऑस्ट्रिया दा इसाउ थोकपदगी सोकपा मदी छिबा मिगी मसिंग हेंगलकली चेक रिपब्लिक की मीडिया रिपोर्ट अमगी मतुंग इना लेबाग अदुगी अवांग नुपुक थंबदा लेबा ब्रुंटा टाउन दा मियोय अमा इसिंगना सेंटकिबा यावना मियोय 3 थीबा खंगदना लेदी ngasi phongba pauche singi maroiba pau singi dama hauze Khaidem Geetchandra leire Geetchandra Thagachari nolini ngarang asi pisataw gi soti oikhibada maram oraga Imphal da phongba pausi amata phongnadre adubu Tamenglong jila da Ganphu Mail amasung Tamenglong Times pausi singdi phongle Ganphu Mail da Minister Khasim Basunggi urkhul da laiba yumda thasi gi taramai da bomb gi attack chatharamba thawong United Naga Council na yaning da phongdorakli haiba pau Law and order की फिवम फगलकपदगी मणिपुर सरकार ना इम्फाल दा स्कूल सिंग ngasiदगे मो हन्ना हांगहन ख्रे हाइबा पाउसिंग यावना तोंगान तोंगान बा पाउसिंग ना पाउसी असिगी अहानबा लमाइदा मरुइबा पाउसिंग ओइना फोंगले तमेंगलोंग टाइम्स पाउसी दा तंपाक की जिला सिंगदा इंटरनेट के अथिंगबा थमलंबा हंदोख्रे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी गोल्डन जुबली की थौरम मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोख्रे सेनापति जिला दा चिकन पॉक्स की केस मसिंग हेंगलकली हाइबा पाउ यावना तोंगान तोंगान बा पाउसिंग ना पाउसी असिगी अहान बलमाइदा मरुइबा पाउसिंग ओइना फोंगनरी नोलिनी थगचरी Geetchandra अरुइबदा मरुइबा पाउ अमुखना मणिपुर तंपाकी जिला सिंग इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुरदा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wadam pung 3 phawba curfew komthokli राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi 9 सुबा इंडिया वाटर वीक लिसिंगनी कुनमरी न्यू दिल्ली की भारत मंडपम दा हुदोकलगनी अमसुंग चाइना की हुलुनबुर दे सथरिबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी लिसिंगनी कुनमरी की फाइनल दा ngasi भारत का युम्बु चाइना का थेंगनरगनी पाउलोइजरे